Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pinal TV paindano ora ka kunyi jamane nogande aro jamane balle. Lekini soninkara dambe meranya soninkara dambe mera angana mugu name yamare kati hiserenga name kabahi burenga. Salo bicharo sehen nogandi ona setane kata bako ogol ko dinanti auzubillahi minasyaitanir rajim. Wa ajopanati Allah tawanga Allah kebe gadonya yugui Allah kebe gadonya hadamare muye naduta no sababu surumbu o ma do habanudi. Oda kanwari nakati ga nagamama lenki soninkara dambe meranga oda kirne nyakati o mare nyakarenga mare nyakare kebe oda gatini lenki akenni Pinal TV ngoli nyangana nyai na sababu nya oda wadome uro oda wadome kiye sere sankinte eti kenni fulemata wage angala mu nanti fulemata wage modi kundan kenyani baba wage kismare nyani jaga uro oda kunyi ewa ora kunyi dullaganga onati assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullah. Pinal TV mpaindano jamane nogondo jamane mpalle o kunyi ndenga kati babe so ko mantenga hibe nugo terinkana do hibe nugo hayni o alla nyagana allanta digame marin keran kenjura kandi Oda nyagalle o kunyi ndekara karante jonko ni kati o don rakuti encha pabununga kengani o saranon pillia o kunyi ne tigani mama ilo kenan kawale ikumbe gasi ogala lenki ko tangari bawoni lemmege langa bambarondi amma ga mi kulluto anda pada mare maunta nyana kenya no besu ko nyino ranta mungu no sarano billa ewa ke hane tijani fulema tawage allonte sehendi ante allanta digame maro rakendi digame magani kan soni kan je henno gondi tijani silla soni kan kanne nyani digame ma bawone hadamare me angada lakhelu tigamendita angada buga lakhendita anyako me gulla ngana sere anta tagada ganu no ay bo hosre la bakari hobre la bakari hosru ku bega bakari kunya ni tigamenga me tigamemma kenya nanga tigame be kono trinkanda no bega hayini igama famu anke nkoni mukondi killa wanyana tigame ke marama masui tabarakallah. Jauh, oda tu nanti tua kompol la Kenya sababu mari nyakari ke oga ke wakati su o platon kama. Fulma tawage lenki temunga ni kebe oda korosi au maka soninkara au maka otake ke no gondi. No kugabe anangalia nanti yagarinduro agabe ngadi. Igono nati dio, igono nati sodonge. Kenga ko ni nanti yagarebe ka domi yaguda barni. Ma yagarebe ka domi yagunu ndabarni. Agantaka yaguno gondi lenga ta ontenga ni. Taronchi intenga ni. Agi yagangu na killen pai mai usirenari ya yuko kuga kun kawai na jigi killendi mani me na kisu sababu angara mugo nanti ya ko flama ta yawo nyimene mani ya ewa tijani silar no ke mundi sahabai ke tundinde allingi ndangani mo siri adari magabo ni nyimene ya kare tijani silla yawo lenki ko take ado munkara ada nukudungkutu ngaroi ada imankara ngaroi unta ite metu kita doli paran daga jarana aspirin daga jarana bawoni tijani sila ganni haruga maganni ngari o sara nuku bo ya ganga kartiani to ko dunali ikada kebe koyi ona ngalo gidanu o gida ko be ko sara na lemu geli ga yagi rahana be har sa se yagi ranunga yala sarano nyanda yaki kanu njugandi ba ontatu me iyer mo kono goni oda ngari barke ngia itongi kanu kudi ita ko ide munchara lemu kusu ajamu bane kallenki kalle tijana do windo ya ho ganninga iti yakunga na kuti hari itebe ureti iteke kawana ita kawana iyo kenni ya yakunga kuti ni bane hilo na daga bunnendi yaku yagarnduro dio nganya nyaga menga keto yale ke yaku surada kuti bunnendi anta kala kuti bunnendi iyo lenki kallendo windo ya ko wala nyaga no ne iteki dai ay tenga kitene fulema tawage angara mugo nanti yawo oku memaga malin no gondi masilami jamano no gondi angara mugo yawo ta ana igodo yagare ado mena yo yagaru hilliganta yagni me yugo hilliganta yagni me ma yagare do yugo aga yagni me nkesi mi da barni ti mana yugo ay wallahi fulema talla walla kello no kem mana di wonne manin chababu igodo yagare aga yagona me ewa tijani silar no ge mundi sahaba ya harsa amina rabbi alla fare kisedo ne makama kamane ke manda nyamarun kine nanti amantonu na nyari inangabo inkugu
yala iko do iko kana yakime aywa kona ko kundin yakare do yakare kana yakime kona ko kundin ko kuyentano wala ngada ngari yakunga nyamari igundu yakarundo menaka Allah imedi kan kanne nyani nanti yakarundo igu kona nyakime fare mantonu nangabo munyan ko tenkama bawni yakunne silama kon killenye faren chunna nyani yakunga kona nyakime ampasu o gajenna gana ni faren chunna ga yati yakunga tijani silla hari faren chunna nyame hesqe ngabo sasaw me faren chunna nyane hadsa hibe nuga islamin kara kenta sonin kanta bambara anta fulle hibe nuga islamin kara ban beso wunu kati yakunye pour kana nyare anna choko dum bangandi bangay kulle bango be angi bangan nanyi meganta nyakan choko dugudi bo Allah ndo ken kanta kiten hori yakunya ga ken kanta kitu hotana di ogama yaga ga bo ken peti batarampia ayo ti janar no ge mundi sabe ora nyaga la fulma tawage had kebi wa amuno ten kan alo maga sonikara dambe beranga ona me yaman ni kati hisrenye na me kababa ka hiburanga oda ni lenki yakunu kukuti fulma ta igunga ogana toni ijate tamu ta wora sui yala anga kargo kitana nanti matumu kitana lenki nanti kunyugu iwi isigiranga yagun no gondiba bo tijani silla ampai ga kati dikan kote ai bawni nke krosindendi adolle minan paklenga yagarenga ne yagane nan daga kadi ke lawale na lawara sasai kona mu koy gatini yagarenda angana daga munyi annan chabari annan kina daro anna ma daro annan saranon daro me anta muka abada igatini igondanga ne munyi botijani sila yagu yetu koma wao ai yagu ni annantu ankanintu nandaro ankanindaro adongo munye ken kawate tumpiliswa munye nan kawate tumpilisi bawne hada mare me aka gana kahimi halle mendi sarana ko tay butunga bakame wore me akanani igori yaqe ho butu wakati ngananya ho kalmi wakati ngana ho kalmi wakati nanya ho butu wakati kenga ko ni Allah to butu ndidome wala angaba Allah maka yagu ke avance ni me agananya ta butte na yagarenya maga munyu na ya maga sabaru na ya maga yagare ke kenke iko ke kendo munye ma kawa akendo sabare ma kawa yagare ke bigari katayina ngiri iha bankandi akome heti yagare ke mar katayinanti ana malterte yagare ke kataya ana nyago mi kidanya gare ana nyago mi ma ani demandana ana nyago mi igo ihate nyugo ananya demandana ananya kurosindana yagare ke kananya da manni soningonga tini yagare yugonu ano tukunni habambana nyagarunye tijani yagare mbane rantanya na habambana nyagare ngabana nan to habambana nyugon tama ai angade yagare sungari gati anya karisara habambana nyagare nga igo kida topoto gara kurosi kebe gati kainatu kebe ganta dikaina kentu na kurosi na lumunda sunantu bakamedi igo sugada kenti yakenda yagare mferana pungu igo ngati jani silla igo sugada kenti yakenda ken yagare geli aga goro haklantan kanyadi ken yagare nta dungene abada ken yugo kanga karene gela haklenti mantengane anta dungene abada ken yugo kanga karne aga seliso su kitani kina ke de mapuru kina kaki girndi ufe na dema na kaki avenir na lemu ko goro mo chirondi yagare ke livarin chunyana yugon payanga na yagaren daro yagarenga yagununa hari yagan cikintanga tijani silla me sasa yugundo nyata allanga kandanga igenanga haka tijani silla yagarene hinnanta hiye gellanna sare anna madam papa maganga madumi kabe ngalampa iranonye jikube igantantu ti jikube amma madam papa gadan korondi ti jikube ampai ken jikwa gusunu na wara karang anga daga na ke bane gi jikullo nandi na marayen jopa maray kurumbatana ka fule batawa ke iwa kono nanti yagare jiku haban kan jiku lantana ko sira hunya anga na daga kinanga kurumandi awandu ko kampalenga ya jiku bureke anga na da lawari ni ba jikun juni sira hunya ikati karisari o ma to tikede ajikunya ni anyigara mpunde anyigara ho go wonale igati karisari karisa kasirenye so masiman takundu aka mai gara kurosi
sino ando sire suga bireme da ngane haraka nanya kasu bane nan kawa hewe krosi na kama daga mogondi awa dungene ke anta dungene ke sire burenya ni sire nyane nan kawa kutuna adi kelli an kaga ne hakalante we hakalante nda kandi gandi ngo manu do haba no kuyi ganyi lemmu be mundu nan tinda ke mundi lemme de ga ma yana timenga gelli lemme ke bucine iga ngali krosundunga kama ina daga mogo no ngalla ma daga mogo no benu ka inyagalindini nanti ke kana rinkandanya ni ndanga no hosiri ida ken krosi gella bucine amma ngari gandi nga habo nyantini ndake mundanda awai gana munda gana rasiruna boyida lemme ke akrosi gella ga tuguna ondi nasaranon krosi na kake krosi dambinkanya ni lada mu yenya nanu ngananti ke ganarin ka ke da hosire sarana boke mai krosi ni kundunga ke mani krosi ni me sasa is ke kenga dia alogo o gana me woto facebook nun kam ona me yare o jukunta tirni on taka dambe munduno on taka qillelo na me munduno ya galla ke haram parayeta ni parako aga romedi aro tenenge tarata o sankeme kinna jaw fulma tawage o ya ngai nanti soningara yagu mega ni kebe o hagaro ora kallo kedi yagu me lada mo ngani kebe angan kawan kabale make marna mo be na me to me hakenga o hagaro kendi manin chaw bulenki o ya ngai ya nduro nga agabo ya garunga ina yari ya gunabu ina yari ya gunabu ya garano ni me ya garu ko amanya ba mahuna yugo ko ay fulma ta tijani silla arno ge mun sahaba amina rabbi kenu kallanta tini yagarun churuni lanta tini jukun ka bureni lanti wala yoki bureri kwa lanti wala yoki sirigadi bawni yagare yagu gana kuti bane hillo siko ina go sa jikuranga yabo anya go kuti bane hillo siko yagaru nya inen teringanke ke plateau kama nchi kaendinke emisosu nanya na yagaru nya kama nimmeni yagarenya denke emisosu na yagarunya jeregen koini nangabati nanta na itongun ni tongun taku me tijani sila fini gwadi take kannengati yabo alla garan tagati fofo sundambe anta kallanga make kita tuano nyanda ko kuntatu nanti igosu igana gangunde kanne igana no gelanta gera ken gangunne kanne agananya yugu tamme agadan ganganga da nyimi angada ta ga sukandi bane anta to ko kun kanu dide anna kun kanu su yorne bane mangala gari hola gari nga kenne alla me gundo muguntenye me tijani sila arawanya na yagarun ngano kote mogosiri yagare be gara bane do hillonya me angaba yugo nga yagare ngalla ma hillo sikoma na gato awayakinu aka igo kai me awaya kan tenka igo ngaya kene ma igo kunjate ngana hungu kengani ugo ya kunga koto na danga ni nati kama ka gare me kina ire aya karingalea me aga bangaba ashu ene ya karinkara kama ya garinya na ki ya gabe to hakita kuti gabe atorana ya karinkara kama siri ngadina yugo ngabono ya kandanya nyonga bugu ato munya kama oga ko tabedu ko lengi keke igo kalsinga na amposinde angana buru ya garesu inta kanya karingalle ke jatani o ire menkina tejana sila kalsimanya mukebe gani aburene ne akenna hakalunya fayini sirenya ni sasa jukum motinte beso atu beso nya karun tainante amanya ana honnu kita kumbane tunasona tilenchirenya tijani sila jiku breki biga na mu khalsinya na kenyana me yagare ni gigile har yagare ndi miliyari igo nya na yagare munduno igo nya tini yagare ndangani ndakar sangar do nga munda na yagare me bare ambugu danga har yagare kitagale monyime anna huanga lukundi gatna na kay yakina serebere yakaranu manimenya jagunu ko gabugo mo be inta mundunu natu tijani sila ammangu anto burige aherni anto seren chama kita lagadun kurote nagir dambate karisa ara yakunu manimenya angana ke yakanta to kamara tijani sila nke do mamuku ni miando mamuku masala ranga nde yugo ngara yakare mutu boatindi bodde ni noni
na yaki na mari kandi king wada barni tijani sila na gare bugu dolo jikuna kan teke ngare na gare bugu dolo minene ina kan ngali boîte ndilenki ga miranti yo kisiri inta miranti yo kisiri me anga yagini igo ki galdinga da aka mi sutur na mere mun charan nan kara silama undi tijani sila manina kembaka kendo ho taban alla kute ngena khempe boîte daga nga jeni ranga parce que anga dam goti boîte de nuit doro jeni ranya legira nu nyani boyi wonga ya karen tukundi wi ya ni wa marini maga i walla dam ni wa kala salama on kilen kam walla on kullun charana igo be ko kun mutu baka kun dinci mai ndanga na yari anda baraja kita majun anda baraja kita bilati ya gare be aya gunyam kuti asara non pille andaro ya guygoy ya ko ga kuti iga mage maditi mana so anken tato Allah na gundonto anga kibe munduno aranta ta oni vie privée ke na masala duna suda nanti ken kedo ke andinke ya kunkuto pour que na tungunda gare mbugumeri anta tunu mangana tinto ya gare ke geli anga ya gare munda iga ta ya kunkuti ta hilo ta siko maka suru kuterinka tijani sila mati ya gare ke amata suji kunchireni mai gonu ngari iwa ya gonu taminyana me kenchu didi ya kanjinya na do ya kunga Allah kama ya kusansi kinya me ya gare ke angana tanna suronya terinka geli ya gare ke galdinganda su ampa sanse ko re perdini parce que ay gonu nganyana angana daga yari rinan kanya da barna kina ya fulma tabage amangari yagarin kunda soro igu ngakanna nanti yagarenda ya qur'ana da barada hilandi da bari yala eske kanumana ni kenga juku hukunte wana yagaru kuiba makenni anatu o magaso ni karanga to higo maga ina hoyo sakka none nyakamba andam apana yala kunya garura nyana noni ndeiba nanjira taga kan ne gaiwa no iranta jana no ni te tijani silla iya rego hanai ira magi malime yego ke makara yo nchi kandi o karanu iya garega ne ya yego be yego bane kara hillande kara ina ko satanda no ni te me ya kuti igu ngana kello no ni ta ko nyokendi igu la ya garun tampindene igun nan pinne o wa ya garunga o imenu suka mantenya na no gondi igun nan pinnoi ya ko gabe akutina mana lanta konni de tijani silla ya ko gabe akutina mana lanta konni de igun ngana ta ko i masalana yabo i masalana ya garun kam masiri o bina masala imme kam masiri ya garun kan da ta go ga masalana o ga heseno o ga masalana o imme dunara kutundo vinu kama vie privée ni benu goyo ga masala ni kama hibenu torante goyo ga masala ni kama tijani silla ya kunchu kutimana lanta ituini ya kunchu kutimana lanta ituini fulema tawage o ya ngai yugunkara igonu da ya kunya go doro Kenya ampatenga na tawo ando ya garenga kontome munyita anata na doro keke bugandi yala kunyugo iwaja tene marandi sorodi ba iraja tene marandi sorodi kamo ko min da Kenya ko ndika men jo peranganti gatini ya garunda kadaga akana munyi anga ma mari Allah ta munyi ne tijani me agada katike be foka na nyike me ga mare de munyi ke kan kawa ko nete to ko heli swai kada me mara ka munyi me da parce que ya garen tar ni go marai kando ayi tijani yugo nyani marandana nga me anda muganda siri mara nyanyi me ga mare anke ma mari Allah na ko marana nti hare tel manke igo ngani marandana nga ya garenga na dorire menga ka kontole menga adogo ada katu ada bagabaga da ho sunya konto tel manke ha benya ro marande nan kawa lagarunga ya garenga na konto atina nga konta ngam pabaduku anyi ha benga marade ha benga mamare aranti du marna bilana ya gare mara bilana lemme mara tijani mara en kontoi fulma tabage o kam nana antinde kebe harsa angana hay ugun kara o da ko inanti marande nan ko to yuga be maga ya gare nganda ga magemu anna aya gombugandi kunya garu be no ga ke kundu yala ya gun kawa koto ne daba jukku hugunte gana ya gantiya manindu kwa ya gun ga koto ne da kirnde wanke maga kati yugunga na kunya garu ndambu de mabaki dan ken ko tadiba kirnde ngenke maga kati o mare nyugunga o sarnaigu ado gidanyugu ado ko konaigu ado renyugu nyimme ka fuli mata est ce que igonu ka kallempeti ngari mo nganya ko mbugo ta hananya ko mbugo ta hilo anda du nyagoro boni khorenga yala kenta yugu ko ka no nanti kem maganya kun konga ko yo ken ta kenga de tijani silla ngama samu odoma ke masala nyana ere o hayga sagedo halle honni bawni ya ko ke ko to
ya un oto indi ga meti jan silla ko gana tu ona plateau ke masala nya kama wasini nya no montaluguti tellement ke ya kun ga oto bo ngarkite nda ya garanga pe tampindi bawni rinan ko yugo yuga kama nga ya gar mondini anani yugo ke me ya gar mondina me jenge ko dangari ngera karsa ngar doro asreni parce que ami jenge gani na nge jukuntu anako sin kana kama dangani me jenge ngana tana nyugo ange ndege lanta ke marana lanta wuri sere lanta sere wuri tijani sile ya gar ke nan kanuta ya garin nyanta kuntono tare horo yugo maga makan angana sombibe kinanga anga sorna la ilaha illallah tijani sila man kanwa ya garenga na yugo kanu tijani sila ha anga wina danga kirana kebe halagan chuturna ganta munda hari mari habadi sumpuna tunanti ke antai gino ku kandi ya garenya lana ke ya garenya lana ke chutura me manin chiki ya garenga chuturne anya kanu yengano kenya ningedo sire gabe dame wali inati ya garenda maga yari ko anke ngahibe munda de yari go be ga munda tijani sila tilala kella wa marna nkemati digame kene kare me ogana daga kanundi ya koni munyana nga ya gare koni sabara nga ya gare koni lenjiri sara nga ya gare anga yugo munda nga kusu sarana me tijani sila anke ngana daga ti igo ke ana munda anke nda igo ke munda Allah tada ngana hibu chinenga de tijani sila wallah am pakrenga le mubedi anta kun kitana ayi kunta ta kun anta nun kama parce que akuni ya kare yadanga ni munyi sabare anki na daro ama daro asum puntu ai sirinda ho buri anke nyanka wa mugundini na warakaranga sire summa ka buga hisira tijani ya kare lanta kenya na bara na to kanu yintanu nke mene ya kare nyo ya kare lanta igon chuturi na bara nya kendin chuturiya awi kina munda nke gare igo kore sungara ga taguna duko tinke ya kake ni munda din chuturi aya nin de mandana maga tindi tijani ayigo ke munda kanu enganta tinonga na ranta igo ke suturni abada honne gati tawta na dari abanda bangan kina munda maga dugu haram men jange gwaldire ange muna niya furukuna dankina na kanta munda gatun bo tijani ya gunni kanu enye nke digan kaneti farendi kan kanenya ne kiseru ne makama ati kama kame ya gati na tai karame ya gati kanu enga hada mare mangana siren kanu anga nyana da komi anga munyinada anga sabarnada anga lenjurun charanada ngani bawni ya kungundo ngabe nyani tijani yawu selampe ya kunni kompenye o sarano ni hakoto anda mugu anya igo ke danga nan kai igo ke danga ni billati o ganar lemunu ko manna lenjuru kita igo ke da anya igo ke kanu egano o de ya garungari ikinanu sarano ni hakoto ikinanu de mundunu migeni kadonkini ha tijani sila lenjiri mindi musu lenjiri sara na minna ntano manga kina munda tijani sila ambugi an kompendi na erbanenya do honga anke nyam presena kina nalli parce que anga munda anta munda na latanga anta munda ndo siritanan kai anda mu gwanki na imena valeruntu na tunanti ya garebe hay ma ya garin cire nyani igubati ya garenya na nanye kanu ingantano yugo kentan churo idan bono ibaka medi parce que anke nada kundo antele ngonte hitara anta tuti ya garin cire na akelle wadalla ko tunu ko mai ke ya ke te hat bane anan ya garin cire nyande kantan kenya munda tijani ongolo mandi ya konti ollo silamin kanundi ahillandi onya ga yugo ga yugo be munda angana ya ga yugo nga anga munda ya garu hilisi ko nyaado a amaga yugo ke me maga telongare me anke nga tare ke be yugo ke maganga yugo ke munda tijana anga lemu be sarana ito ko ngakonni de ito ko ngakonni bo ganati sasa yugo nya go munda keta yugo kura warni da duna ka an yugo nga ya garan ka munda ken kanu de yugo nga ya garan munda rafo fanyana da duna fofo ara wanyana me tijani yagare ke kan kawa devar no benya naga mage mo yagare mpakrante aranda ka kunda barne tijani yagare kan ta ka kunda barne anako sa yara na tinkina kanninga ona kenya kono ona ti nke kina he ali ayini nere lenke a kanninga anta kannanga kanwe ti ampumundi abutenga asunna menga anta mudanga tore anta mudanga nga tore ntikileso akenya na kin korosini me akenga tore ntikile banke nyarente parce que anke aka no entano
anke na lungwenya gata anke na lungwenya gata ya kan gari gata ninga Tijani Silla obu sare golle mono fulma to bake nan kaso o maga sonin kara oni sonin konya o se ne sonin kara kama angana mo nanti ya garin duro mbay doro yugun na mekata da batte wallahi ya garin duro nanti karsa ya ke nga ya gumbu anga nyini anga soro ngali da batte anta kun ko man jikana bari ya ka so de ngani dallana amai dallana manu dugu lenki ya gumbu ta konkara singiri a konkara singiri ke konkara singiri bare ganni ano ga nyamu ko lenki ken ta ko ne manu dugu wa so do nga iga perdi ken lenki o perde Tijani parce que ya gonya doro ke gorengo maga ya gonya doro ke gorengo maga kori aka ya gori goron kanta tini Musa ga heta yare yani ni jante poli jelo anna daga poli no ko ngana nyi membo ga har banen tabakari anna sake kati jai antaka halle hayna za kan ta ampaine Tijani ke su takengari kenya ni lenki dan ke temuna lingin ke da siri ngati Tijani na sakuma ni kama ya kubaken koto yongo su kama ya kubake akoto yongo su kama igatanya kumbukuta soron taranga la yo kisredi Tijani Silla gati karsa ya kumbukuta soron taranga la yo kisredi Tijani Silla ya gari ya kutun tenju ete jiku burugume ngare kibe kundange digandangin de kundu arawanya na ya kamo konunga par exemple an ko so an carano nyandangu tu idanki ni woy boke nyugo anda to kan carano ko kan ngarlo an tay ko ke munda kella warnti ya ko kutenga arde ya ko kutenga a hillandi tunga aventure nya ko la warnti ya ko kutenga igon daga antakarini igon daga o malike français kay tinta maka kay tiga makite anke madaga ya ko ke baka kuswa ya ko kutendi kemme gabi benya na ya ko kutendi me soronta kunchu jate no itina bugu ke maka ya ke bugu ke maka ya ke bugu ke maka ya ke anga geme yugo no ga Tijani Silla kunga griburo teru ya kati metani ega man kambon ko so ina ngara hurungarera aiwa kamba ko sai ke wadi ka mata oda mugo nanti ya garu ko ga sodo nga ko ke ga gabo dio ya ganduru nga gabo lenki iti iya ganya gille ni tibar shigo ngana fogu antaka kabe di aga kabe da ya kanta ka renga ani ko langu to ta ga ana ko lata ya hay iti ya ganduru ko gabe ta ga ni kenya nanti ma jiba hakka serial linya ga ay mekka nunga ma abu bulu nunga ma aga condition sireni iti kenya ne gandura ko ka gabo yala ke diga ma ni to ngunya iba yo Tijani Silla ta sorongo tanade bawoni yagar nduro to kon chuanga yagar yugo no haykene ngada ko mo be annabu yakubane annabu yakunu hilla annabu no yakunu sikya ay wonu ngai mesarano ni manda ga nan boti baka yakunu ko yanga le kondi sobedi ya ko ko te maga me anyi menta munda nambu teli manke to be ga yakku kutiyenga imagati karsa ya gumbu imagati karsa bu hana ay lande ga bu me ay gonu nga teli mankan charano ni mega ngali anga violence be no gondi sarano nyanya na sababu ananda ga mbugandi intanya umbu doru abugu doru ampasu itanki na dan karna ndengela kara Tijani Silla mangari ya karin kallenga ga bomo ko be igunga ya karun kalle katta manen tabakari kemburene de amma ngari igu ya karun kaga illi kinanu kalle awate tuku hilusa amanya kara nuku hilusa amanya mehibe kayfinda kaba kongin keme igunga kusakano ku ya karu inanti oda ya karanu hilinya fulmata igunga kusai kano itore ya karanu sikinya inta mudun natu kenya ningati sireso anga munda na yari makaterinke Tijani na yagaren damben tirindi wajibi nyanan kama na yagaren cilama gun tirindi wajibi nyanan kama na tu yagaren lada muntenya ni ba wajibi nyanan kama me manin da yagaren nyagun kutu sirega be rakallo na dinta tu de inda mananto tinta yangatu anga munda na tu ayari tinto yagare ke ando siresu ga tinto me mati yaganan cheni ando yagare suga tinto me ku telephone numa ku te to na kama masala ngundina zala gunyara kama na tu kibare be ka kama Tijani Silla ando ken kama ngana kaso nyana geli to ana gana haragande ko nyana nan kawatun ke yagare di ya ganje ngaro ya kunga masansi ya kita me ken kantan kentan geli mundu direke ani
tetudun coro anke men jange ga mati magaro kedi ya gare ke me kadun ke gonari ina ti magaro kedi akana tuti mo ina igo ke magaganta ya gare ke munda tekeria ina ti magawutu ina la tondi ala kanu mani me anya ina la tondi kesuda sodongu nyagu mpin kotondi parce que sasa tijani me munda mbala ko begano sasa antano kanni fulma tawa ke irigine ndo sore go noga masala na iti tijani silanti na mitando ya garebe ga emission na bani fulma tawa ke yala na kamo alla ani moron kinno ba identity ken ke gira nyagare enta ani moron kinno ya igonu haju ni moron ke wakati mengati ngira nyagare nyane ka anta ya go isasa igonu tinna ni moron kini yala anya moron kamalla wani moron ke kinno igonu ba awa tijani alla ni moron kinni ti sama kenga kanna sama kan yime katundana nga kanna igugu ga kanno ya garo amugo bere o kay me kanun tenyene tijani maga hiti ya garo nga ya giranu nyana ubi wabaki ya gihara ya garisu alla nyaga yeti anga ya gira hana be yugo be gadan kusongutu kenyugo anantu dinanta duna yugo nchui anga daga kasuri kenyugo alla nan chobe nda ancunantu mes ya garisu alla nyaga yeti inambugu kunya kuna nandaga tago ka kurumba tanari nanya seretana nandaga te kurumba sage ya garisu ma alla nyaga me tage kanenda tagaenda kayan chama ewa anya marun kama gelle haran nan nge gana ni moroke kinni ni nyime ni moroke idi idangini tinyi me ai idangini tanyi me inari katanga bawono wakanna ewa alla no oge mundi isahaba yi fulma ta kinga in ko on simendi ya wunga na konita badan pinyani yala ya wunga na wo delenya ba nda ke mobile ko bo adele ndangi ndawa ya wuni dele wa ya wunga sasa delenga de aha bawoni nkeda mugu bama kwa ere tigunga ya garunya gane mutahanga ngete ndi mutahanga ni mani ndi bono ko giri kara o garere o ko ni karan ko nyaw ku gari bamako iyo kunta mutahaketu ko sartinyaw ana dile mutu anna daga kamankandi anna soroga magano anna soroga hibe sigal linganda ngana an kondi so ana sunyanda gelaga gara ka ko sikya utu maka ko nagati ya gana time agana sigindi no ngani anya kontaranya bokun cugaro ya kundi tijani sila ya kun inta mundana ya kun bonondo maka ya mundana ya kun bonondi tijani sila ke mutahabe mba kono sere serti etide yugu hilli masiko dinke provoke te mutaha ina nyaki kontra akida ti kebe galinginda ina nyanginda tijani sila kal silingenya ni mobile lingenya ni kaya kalenchire nya paske me jamu be kin kendo duna suga ka hari ti wage heti jamu gol jingunya ne wage ni nyangol lenye amma ngaranga na hibe nye na ko santa tinya wage de ko kisimanya wage nye baba wage asiro akari ho bane be ga magaru soronga kapadi eti wage sino baba ni kamara nye kenya ni jamu igo inke fierté nya ni jamu ke parce que jamu ke ngiro duna su anka he jamu ke di tagente grangente nya kamalante soningente fulente bambarante sere sugaro ho sere nya yatina nya wage oso wakendi asu sere sugaro ho sere nya watina nya wage donc jamu be ginke ndo duna su anka he jamu ke me foku jamu ke nyangole na nyanga tijani sila nke gana tinga du tudo tokoy na du tudo dawlay o fe na du tudo soron nan paramparinga soron nan kurantinga ina ngiantinga soron nan dawlantinga me kinga na titingin duka kana tikenga na mungin dambenga na mungin buranga nke bugu wagadu ditahilo na mungu kenga tinke arono mutahanya wa tinta ko bama ko bito hilli tijani sila nda baba wage hurenya gundi ndi ma nchara na kase kebe haita kunu kara ma kebe nga to amasute yo ke uto abada kenya ninki ga ta ko bira swinga wasono timmai nkema ona ka worenya di nkema tanji ke do ya gara ambire no kanda asu gundo ngano gondi ti jani silala ntabaka ken kamandi nanti bama konta kan chamundi nandui sino mutaha ira provoking ke tahilo kimringa onati sonikara da memera nteringana nonga o watuta soninka woni hikore ai corona dudu goto yagun ku benu gani ke kundu o gara jopa o sarna kasuku ini yagare nyamun lan ngani na nyanta yagare ketu anta amato anta habatu kai kun korosindi ni geli lasili nyai
nan le kama kamundi inati ke kabila be ngani ke kundo asire nyani karsa bonchongu nyani ko isuru nyani lenko bugu kendi gelle hala nani yago bakke ngana gabo soron na maka kanu ya garunga nanti ewa ida ya garunga munda bari iti ser na maka bara kanyenga nanti bari manda anda sagara sunkutu bele nyakama ya angana yang kita akanga ko kendi i place nye ya garin cire ngabe nyanta kono lenki ga yago mundu ni ga konto na sabunya fulo mata yugu sira kaga be hetide yugu sira magabo yugu sira magabo me ko pingara ko mo be tijani sila kaga kana la kundia ya kunna le kanu nganya gini ya kunna le kanu ngata ya kunna na le kanu nga ko sira do hobri ameuto tijani sila keno daga mo konye wo sere do hobri ameuto tijani sila anta gaban igo be kaldenga ndangani jus anga igo be mundan chuldo menyi mi me yonkin kanu nantange mekeni wai just mananya kanu igo koni kanu walma ye igo ka anga ya garbe munda nanti igo ka anga ya garbe munda ampai ke gemu kenya gare mi mai aga beheti haranga na gema ingar kitenga anta gema jukundi ya garen ka anga na gemu igo ke angar kitengal dinganda anga jukunu be mundan kinan na nyakunga anta ke mekunga o vianga na hoto ko manyi meke ga karne annange mu igo to ananga akotenyane kenyane alla me daga mo nyane kenga to analo to ambali ange meme aga ne hibenu sara to anu nabugidi to allo ko nabugidi me to anu pilli nange mu me jus o ve aga me yonk num pilli na me kanu jus ya ange mu me tijan sila iska ya ndambe haraga nanyangi anga banga ba wuwai ugati yagunga yagari nduro ngabo fulema tawake eske yugu kuma kanu yagaru ku ya nanti ayagi doru ngana utu amaga daga bugen kama e kanu kenye dalu hetire enti kenno kurene kembeti dalu yaba no dalilu he yagaru yugunu idi haranga niru kange jama building nyari idomi heserin ta kunya iranta kenanga ta kunya como oranta su kono na liwondi ya garunga de mege ya garun chuka walla yo kebedi ya garan chu hetikinga tijani silla ya garanga bedi ya ganjinga do ya kunga de tijani silla ko ani ya garunga ko na ta ko ga masala na medasa ya garanga be ya de lenki do tros nyana do yugunga me kan yugona nonga ne ancha kuntenga nanti ngamu dana nyari karise haranga na ka menjanga ranga na ya ga kumbana kan tawalla nyimendi hari ya ko ke gallinga nda kanga kala Allah tanya na horo ya garenga kanna ke ngartinga me pour que hibe no ganda buguti o mundati Allah e srobe no gota no ngore kun ka gare ga no bonondi toro ya kun taka kawa barne ko da kanunya yori ewa kemrenga owa akoro ke hatampiengo kamade ke tampienga ya garun kama iguna hai tijani ina maga ya garun paiti buguke ina mpaindi ti haklenga imaga haindi ti ngari mogonga imaga haindi ti mankutu nunga ina kanne ke kay mebugi sondo munga wala imaga haindi ti mankutu burenga mankutu buru ko neo harinke ganati nganke ngasa sa tijani sila masere go gatina an na ke ay ke lembure nyaran tangure masere go ga kitena kenkinda anka ganati anyanta sroninke halde masere go gati i anke na ke gare la ilaha illallah eska nga yagare ke jukuntu ke kuni dunare munye kukunenda duru nyankona ya kuntenya na kuga makonadi me ko minke kaga inde hulimatu kaga ni hibe anga nanya wonto ono ngatu ko ngone gawunye yabo nke flematu yonki ngaran kanu fofo ga kone ampa tijani silla ayi mi gana tanga fayni de lanta yakna nga tanga fayni sunu nke flematu yonki ngara yigo sukan bonon dindenta terkan bawni ngatu nanti anke mbega tangenke winke me bonon dinanda anka gana teringgal lanti nyawen nke na kenya wali nyimendi kebe ga tinga de iyo foi go kona da tike yare manya bo gella ga materinga nke ganta wali nyimendi tinga sere teninga titi go ke manya tijani sila nke re ya garu nyangari ya garu menjangu pilli kenya nke ga timenjangen tinga nke re ya garu nyangari menjangu pillanga na mo ko tinkina da kenyinga wole kantanda tagu sabari muni anati ke be ganyanga ame manyang ke me manya sere ke me makori sere da anki na ganati wayo kumbana ata funa kompendi tijani sila o ya garuna antiki to nenenga tijani sila ya ugabe ka kuti femu hasida kunya kuti ngano ndamu nda karsama
tijani sila yagare gwalini kana gwalini katanga kana gabe manyade o yagaro na kana gabu ngara sere gwalini nanya nema gore kedi dankina da duna bahina ko handangani nangara condition jodi yagare ngane condition anta samo kana igunara na kinci ganjiku go tunara nya ka yado kiyane anke nganya tarulunde penganda terinka bala wanan ka tubaka nya ko harara ganta tawni ko ke mahanken kalle ke bonodini tijani sila ki gebe nya nda yakunu kuto igu no kana no ngani i menjangunga yakarin churu suru ngali maka yakarin dawlanto yakarin churu iganti mundi maka ina hela nya makinya ko ina kunganda ngati tijani sila hari kulla ganta yakini ay gonu pajwana di angana buga maka haro kumbana wa yakini mega makati harna yakinda kanduna toke inange nyugo ke no tepu katai man butenga bako yakare ke ko tay gona warai mudo tanontai Allah nta mo konno kenda ya garin duro ngabondo ma taandi fulma tawage wakati ke ado ora ga to kitenga o to emiso ke ewa Allah na dugo mogara a continue so ningara corona dudu koto so ningara ya garin duro ngoma ka jabe ibate hetire yugu ko kabe nuga nike kondo kanne ke be gi yonkinga yala kenchuna ga to ngunya ba ayi kadaga hingurewe agana tongonto kembakati ngaga ganyana kebe agana kengo fulmo tawage kan diga lagare na magalen ki plateau ke kama tijani silla diga lagare begi magalen ki plateau ke kama kati mare nyugunga kati mare nyagarunga tijani silla ya garuna kana gabe ngara yagaruna kana gabe ngara bane tijani silla ya garuna mugonko ni gabe ngara mugonko nenga kantan karna ya garina tijani silla aga koni ya ka gundon kanyani suturan kanyani ya kundi ga men curanta masalen me hinne nyangi ngata men jenge goro hatawo amogonko telefon ngutum ma kire amogonko ha tijani aya ko gabe girni angana gi mustarana yiboy anyo ko mutanna liani de bonke ka kankir be katinu mare nyakarunga hala bari kuto yekono kwa kama ano kwa kama yugo nyangi ligado mundu ya renta de go mundu yugo nyanda ya karu mundu aw gabe ni kene hibe mundu ni mare nya karu maga geli sarana ya kare kama an kana nyamai angana kana nyamai hinu dandan kina ma kinan kandi hinu du ya gundu ando yugo nun kala mantamku ay kunto kanyi medo Allah na ha kinan ka gundo igwano haram man takawa kumuku fokando kunankara hi barakatu bega kamundi angana tu tantore ya kare marawa wala kille anna kun kamada alan tafofo konanda sarana sirenda isabariga he me hinu di kum gondi haram ngadam pabai andu kunankara kinankan ni gundon kumpenye kinankan ni igun ka bega ni iga nan kanu ya karube nanti karsanu da ya kunu nyanya ide ya kunu nyanya oranti ya kini indari inta to ko kama ka uve non de ni na indo na burunu iga ina daga aso eti na burun pia ti jan silla ya karum pajunya na ya kunga horo ya karen jo hayta kuna sule mina kunga bonno ti jan silla na to kidi ya kanjinga do ya kunga ikonta ho sire kitana ikunga kanna ikunga ikunyimya kanna ikunga kinya ninga tisama kanna akarinda nanga kana uswa kana me kenya penalty be mpainda no jamane no konda do jamane palle ke ya ko diga me wora wasine nyana on tadugutene boni ya on diga men nanga ba ko kunyinde do kan tanda kati jamane palle ado jamane no nga on telan ko ngi kunyine e wa nga way kundan kon kunyine nga sambo asadi kuren kunyine nga haramane ne di kuren kunyine aso saso sumpuro kana ko jamanju ko mantenga su kunyine ko nyinde dan kantande kate lanta mo gonan kananga jaji galledu adi ngari maren kananga no tijani sila maren kananga no ke ya ngundon chano gondi kami jamba bada nga ko nyini nga tante jena bu ko nyini ngira kompenya de sasa na lisa ka sire bambaro sare ke be kami jamba abada ko nyida kati mayne eywa nga madam galledu ko nyini minata jawara nga galledu kundam konchu ko nyini da batenga
assalamu alaikum wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh ewa kemerenga pima tv mpandano jamane no ado jamane palle o daga no wani nakatiga lenki masala ngani kebe kama kenni soni ngara o korosi ndo kore nyanda ko nanti o ga wakati kebe no kondi angana korosi yagarinduro ngabo yagarinduro ku gabo empete ho tanai angana famu ho taga sugadi a gajambalin tadi ko asum nganya yagari ngalle yara ngalle ke gabe ngani ke kunda ngana kebe kita o magara ga none de ona tun nanti allanda kenya ko bane wurunyama ya usuru nganonga angana daga ay tengure anga gemai alla no gemundi isahaba yi pinto be bayna no kanore kado du dogoto kado habankalle jira assalamu alaikum